Željeznom polje Zenica imaju nešto i zajedničko. Zajedničko da smo svjesni obodvoje da bez SDA ne bi bilo Bosne i Hercegovine, ranije ne bi je napravili, a i drugo da ukoliko ne ojačamo SDA nećemo sačuvati Bosnu i Hercegovinu. To je uvjerenje i ovdje i u Zenici, ja se nadam širom Bosne i Hercegovine. Također imamo zajedničko što i Željezno polje i Zenica ne čekaju da se promijene svjetske prilike, ne čekaju da se promijeni Ustav, ne čekaju da se izvrše novi izbori, nego vlastitim snagama pokušavaju promijeniti svoje stanje. I nastavite tako. Neka vas svaki novi dan zatekne da ste korak napred u tom pravcu i nemojte usporavati taj put zato što drugi kasni. Ko hoće na voz bujrum, ko neće nek ostane. Nastavite da se otvarate prema novom i drugačijim. Vi ste to dokazali, ima još prostora. Onaj ko nije spreman na promjene, onaj koji se stalno vraća u prošlost, nema šanse da ima uspješnu budućnost. Sad smo pred ozbiljnim stvarima, pred ozbiljnim izborom. Bog je dao nam dobru priliku. Dao je prethodnu vlast koja je sve upropastila, pokazala da nema vizije, koja je pokazala da nema projekata, koja je pokazala da nema volje. Svakome je jasno i mi imamo sada šansu da ih konačno otjeramo, da im jest mjesto. Ljudi, ozbiljna su vremena. Nemojte da vam neko prodaje priču. Mi smo dio bošnjačkog naroda koji je prvi put u svojoj istoriji ima šansu da izabere vlast sebi kakva joj treba. A kad birate vlast, pa zvala se ona Husein, Smajlović i Ledin, Šišić i bilo koji drugi, nemojte birati vlast koja će vladat vama, nemojte birati vlast koja je prepotenta, nemojte birati vlast koju se djeca i žene plaše, birajte vlast koja ima viziju, koja želi ići naprijed i da krenemo, da stignemo u tu Europu ili da ona dođe nama. Ovo što radi je Božja milost. Da nisu došli na vlast, mogli bi nas optuživati za sve. Sad su pokazali da ono što mi možemo napraviti za 50 godina, oni mogu uništiti za godinu dana ili pola mandata. A nije to ni čudo. Oni nisu iskreni, nisu sposobni, nisu pošteni, niti imaju dobar nijet. I takvima Bog neće pomoći. To je istorija bezbroj puta dokazala. I zato vas pozivam, ovu pozitivnu energiju koju vi imate ovdje, pozitivna energija u Zenici, Travniku ili bilo i širom Bosne i Hercegovine, hajte da je ujedinimo, hajte da prekinemo ovu agoniju na općem nivou, uspostavljeno na prošlim općim izborima i da krenemo da mijenjamo svoje živote, svoje sudbine u pozitivnom smislu. Ukoliko nam u tome budemo iskreni, uspjećemo. A ja molim Boga da nikad ne dane nikome da Bošnjacima vlada ukoliko mu nije opća stvar važnija od njegovog ličnog života i njegove lične pozicije. Hvala vam, želim vam svako dobro.